Predavanje koje smo za večeras zamislili ima veze sa nečim ima veze sa proslavom koju naš klub ove godine obeležava, jubilej 25 godina reosnivanja našeg kluba. Reosnivanje znači da je naš klub postojao tako i pre 1992. godine, postoje u periodu 1929. godine do 1941. godine i poseban kuriozitet ovog gostovanja jeste u tome što je deda našeg večerašnjeg gosta bio član našeg kluba i ja još jednom vas molim i imenom Milan Protić. Ja verujem da bi i gospodin Stojan Protić bio rotarijanac, da su roterijanci postali u to vreme dok je on bio živ kao prvi predsjednik vlade Kraljevine Srbije, Srba, Hrvata i Slovenaca. O Milanu znate sigurno puno, gospodinu Protiću. Najkraće u najavi je da je gospodin Milan Srte Protić doktor istorijskih nauka, bivši gradonačelnik Beograda, ambasador u SAD i Švajcarskoj. Rekli smo da je pravnuk Stojana Protića i prvog predsjednika vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i unuk Milana Protića, direktor Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, koji je bio naš član našeg kluba. Biografija je impozantna, impresivna. Ono što smo želeli da čujemo, to je kakvi su bili rotarijanci u to vreme, kakvi su danas, da li možemo da povučemo neku paralelu, neku sličnost ili razliku, i to bi bila tema ovog predavanja. Ja vas, Milane, molim da nam se obratite i da održite vaše predavanje. Na početku bih želeo da zahvalim Rotary klubu Beograd na ljubaznom pozivu da vam se večeras pridružim i da malo porazgovaramo. Posebno mom starom drugu, gospodinu Despotoviću, što se da me pozove i da me dovede i da sedi sa moje desne strane, i naravno predsjedniku Nenadu, s kojim sam imao priliku da razgovaram i pre ovoga sastanka. Ja sam više puta gostovao na sastancima Rotary kluba i ovde u Beogradu i u Bernu, i svaki put mi je to bila posebna čast i privilegija. I svaki put kad su me zvali da se obratim, to nisam doživljavao kao običan razgovor ili predavanje koje treba da održim, jer mi je to uvek bilo najodabranije društvo u kome sam mogao da prisustvujem i s kojim sam mogao da razmenim i misli, iskustva i doživljaje. Tako da i ovo večeras neće biti pravo predavanje, više će da bude jedno obraćanje o tome kako je Beograd izgledao nekada u vreme kada je ovde osnovan Rotary klub i u ono vreme dok je Rotary klub pre Drugog svetskog rata delovao u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji. A počet ću jednom anegdotom o svome dedi koji je pomenut i čije ime, srednja slova, prezime pa i titulu nosim s ponosom. Davno je to bilo, još pre nego što sam pošao u školu. Ja sam živeo sa dedom i babom, kao i većina. Svaki dan sam sa dedom šetao po Beogradu i naravno kao klinac morao da stojim dok on razgovara sa nekim od svojih prijatelja koje sretne usput. I tako smo jednom prilikom, a onda i povremeno, sretali jednog čoveka na ćošku današnjih ulica Svetogorske i Takovske. On je tu živeo, taj čovek kog smo sretali, i deda je s njim baš umeo da stane i da ponekad i pola sata razgovara. I meni je to bilo naravno dosadno i svaki put sam dedu pitao: dobro deda, ko je ovaj čovek s kojim ti stojiš i razgovaraš po pola sata na sred ulici? I na to mi je rekao: ma pusti to, ne razumeš ti to, taj čovek ubio kralja. Meni to bude interesantno klincu, i kad sam krenuo u osnovnu školu, prvi razred, tad je to bila škola Radoja Domanovića u Šafarikovoj ulici, ja počnem da se hvalim deci, pa onda i nastavnicima, da ja znam čoveka koji je ubio kralja.
a da pritom pojma nisam imao ni ko je taj čovjek, samo sam to upamtio i to mi bilo interesantno. I na kraju me pozove direktorka škole i kaže, slušaj bre, ti mali, kako ti znaš čovjeka što je ko kralja, ko ubio kralja? Mara, ja znam, meni je deda rekao da je taj čovjek koga mi srećemo ubio kralja. Na kraju je morao moj deda da ode u školu i da objasni u kome se radi. To je bio oficir srpske vojske pre Prvog svetskog rata koji se zvao Antonije Antić, stigao je do čina pukovnika, a inače je bio najbolji prijatelj još iz iste klase i kasnije prvi zaverenik u takozvanoj Crnoj ruci ili ujedinjenju ili smrt, kako se ta organizacija zvala zvanično. Dakle, Apisov najbolji prijatelj i drug koji je zajedno s njim učestvovao u ubistvu kralja Aleksandra i kraljice Dragije u Starom dvoru, koga više nema, ovde u centru Beograda. Kasnije sam ja razumeo o kome se radi, on je tad bio već u dubokoj starosti, ali eto, poznavao sam, toliko sam mator da sam poznavao čoveka koji je ubio kralja. Mi, inače, porodično nismo bili bliski ni Crnoj ruci, ni Apisu. Dotični Antonije Antić je kasnije bio u diplomatskoj službi, nije pristupio Apisovoj organizaciji, bavio se vojnom diplomatijom i posle rata se povukao i živeo sasvim mirno u Beogradu. Njegova ćerka kasnije, kad sam ja već postao istoričar, me jedan put zvala i dala mi jedan tekst od 100-tinjak strana, memoare, sećanja Ante Antića, koji danas stoje kod mene i čekam da se neki arhiv u Beogradu sredi i da budem siguran da će taj rukopis biti na pravom mestu, stoji još kod mene. Dakle, eto, tom malom pričom da počnemo večerašnji naš razgovor. I volao bi da, kad ja završim, ako imate nešto da me pitate ili da kažete ili da nastavimo u dijaloškom tonu, da ne bude da samo ja večeras govorim. To je uvek najnezahvalnija uloga. Dakle, taj Beograd između dva rata, koji smo tu i tamo počeli da otkrivamo u poslednje vreme, o kojem se u stvari vrlo malo zna, bio je grad od 250.000 stanova, gde je groblje tek bilo preseljeno sa Tašmajdana, ovde gde se danas nalazi, zato se i zove Novo groblje, a to je bio već kraj Beograda. U tom Beogradu predratnom, ili bolje rečeno Beogradu između dva rata, sagrađena je većina najlepših građevina koje Beograd danas ima. A i stvoren je, upravo posle Prvog svetskog rata, jedan sloj Beograđana koji su ne samo bili imućni, uspešni u svakom poslu kojim su se bavili, nego bi moglo da se kaže i da je ta beogradska elita i poslovna i intelektualna se najbliže približila evropskim uzorima ukupno u našoj istoriji. Nikada nismo imali takvu elitu kakvu smo imali između dva rata, iako ta zemlja nije bila ni srećna, ni dovoljno stabilna, ni spokojna. Ali beogradska elita je bila tačno suprotno od onoga kako su izgledale političke i sve druge okolnosti u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije u kraljevini Jugoslavije. I Beogradski univerzitet je u to doba imao profesore od kojih skoro nijedan nije doktorirao u Beogradu, već na najboljim univerzitetima u Evropi. Amerika je tad još bila za većinu naših Beograđana nepoznata, nedodirljiva i daleka. Ona se posle Prvog svetskog rata i povukla iz međunarodnih odnosa. U Prvom svetskom ratu je igrala važnu ulogu, na mirovnoj konferenciji u Parizu takođe, ali posle toga američki predsjednik Woodrow Wilson, koji je bio
nosilac te ideje o aktivnoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim odnosima je izbore izgubio 22. godine i Amerika se vratila u svoju splendid isolation, kako to Englezi vole da kažu. Tako da, pogled naš na svet je uglavnom bio evropski. Naravno, dominantan uticaj je bio francuski, jer većina naše inteligencije i poslovnih ljudi su svoje obrazovanje stekli na francuskim univerzitetima što pre, a naročito posle Prvog svetskog rata. O tome verovatno sasvim dovoljno znate, možda i više od mene. Ali Amerika je ostala van našeg domašaja. Tek poneki podatak ili informacija je dolazila sa druge strane okeana, ali je Amerika bila u to doba još uvek velika tajna. Ali su vidici naših ljudi u to doba težili da se prošire i van evropskih granica. I moje je mišljenje da je rotarijanska ideja upravo tako stigla u Beograd. U toj pustoj želji da se dostigne vrhunac sveta u to doba, jedna organizacija koja je bila relativno mlada, formirana u Čikagu, kao što znate, 1905. Dakle, postojala je tek 20 godina, od tih 20 godina 1/4 je provedena u svetskom ratu, jedna organizacija, moglo bi da se kaže, modernog kova, sa vizijom veka u kojem je formirana, čijem početku je formirana, sa idejama koje nisu crple svoju inspiraciju iz prošlosti, nego iz budućnosti, ili možemo da kažemo sadašnjosti, ali sa pogledom uperenim u budućnost, zasnovana na jednom posebnoj vrsti racionalizovanog poslovnog morala, međusobne pomoći među ljudima, zalaganje za mir, što je posebno dobilo svoj značaj posle Prvog svetskog rata. Dakle, jedna takva organizacija, usto javna, otvorena, svima dostupna, je našla svoje poklonike i svoje pristalice i u tom Beogradu 20. godina ili krajem 20. godina, upravo u doba kada su političke okolnosti u Jugoslaviji postale veoma dramatične, kad je u parlamentu, ne ovom, ovaj još nije bio završen, nego onom starom koji se nalazio do Vaznesenske crkve, ubijen hrvatski politički vođ Stjepan Radić, i kada su odnosi između Srba i Hrvata ušli u zaista turobnu fazu, kad je kralj Aleksandar bio prisiljen da uvede svoj lični režim, koji mi često zovemo diktaturom. To nije sasvim tačan izraz, mada je taj režim imao obeležje diktature, nesporno, ali izraz diktatura se ne koristi za krunisane glave, već ili za civile ili za vojna lica, ali ne i za monarhije, tako da je to neprikladan izraz, ali se odomaćio. Dakle, Jugoslavija je ušla u fazu u kojoj su osnovne političke institucije bile suspendovane, ali u tom takvom Beogradu, koji se nalazio u teškoj situaciji, bilo je ljudi dovoljno okrenutih budućnosti, vizionara, svetskih ljudi, da osnuju Rotary klub Beograd, ako se ne varam, kao 77. čarterovan klub na svetu. Mislim da je nosio taj broj, ako sam pogrešio, vi mi oprostite. I ako ima primjera tog našeg iskoračenja iz lokalnog, iz starinskog, iz patrijarhalnog, iz one seljačke zajednice iz koje smo krenuli pod Karađorđem 804. godine, da bismo stigli do svetskih dostignuća, onda je
najbolji primer za to upravo osnivanje i delovanje Rotary kluba Beograd između dva rata. Usuđujem se da kažem da je i reosnivanje Rotary kluba 1992. godine u Beogradu bio isti takav korak sa istim takvim motivacijama kao što je bio i onaj prvi iz 29. godine. Da se ova sredina, ovi ljudi, ovaj grad, ova zemlja u kojoj živimo izdigne iz onih uskih ograda u koje ponekad umemo da upadnemo ili nas gurnu i da razumemo da je ovaj svet jedno neverovatno zanimljivo mesto, intrigantno, gde su ljudi mnogo bliži međusobno nego što im to ponekad izgleda i da one razlike koje oni doživljavaju kao nepremostive u stvari ne postoje ili postoje samo u njihovim glavama. I da povezivanje ljudi, pogotovo povezivanje u onome što je konkretno, u onome što oni imaju zajedničko, gde se najbolje razumeju i gde se najbolje uklapaju, podudaraju i dopunjuju, je način da ovaj svet bude bolje mesto nego što je bio ranije. Meni kao istoričaru izgleda da je upravo to bila i ostala uloga Rotary kluba i da je to odgovor na pitanje kako se za ovih 112 godina od svoga osnivanja tako neverovatno proširio po čitavom svetu od jednog, ako se ne varam, jedne advokatske kancelarije u downtown Chicagu u februaru, ako dobro pamtim, 1905. Dakle, to je ono što ovaj svet i čovečanstvo čini lepšim nego ako ga gledamo sa one druge strane. Mi istoričari smo poznati po tome da zapisujemo, beležimo, pričamo i pišemo samo o onoj ružnoj strani čoveka. Mi smo fascinirani ratovima, pogibijama, uništavanjima, vojskama, vojskovođama. 99% napisane istorije kroz vekove od Homera do dana današnjeg je o ratovi. Kao mala moja opaska u zagradi, mogu da kažem i ovo, da su se svi ratovi u istoriji vodili za teritoriju. Onaj koji pobedi u ratu, taj osvaja teritorije, onaj koji izgubi u ratu, taj gubi teritorije. Ima samo jedan izuzetak. A to je, naravno, Trojanski rat koji se vodio zbog jedne žene, a ne zbog teritorije. Ali, nažalost, ni za taj rat nismo sigurni mi istoričari da se zaista dogodio i da je zaista se razvijao tako kako je Homer u Ilijadi opisao, ali čak i da nije istinito, fascinantno je i evo traje 2800 godina, da je pre koliko godina snimljen film po toj priči bez ikakvih intervencija i bio još jedan put blockbuster, kao što je bila Ilijada kad je Homer ispevao. Dakle, to je ono čime se mi istoričari bavimo. Ponekad, poneki od nas iskorači iz tog mraka ljudske prošlosti i pokuša da napiše nešto na neku pozitivnu temu iz prošlosti i uglavnom ne naiđe na tu vrstu interesovanja kao što nailazi onda kada piše o onome što se rušilo. I to je jedna, valjda, prokletstvo ovoga sveta, da je potreban tako veliki, neodoljiv, sistematski, zajednički, organizovan napor da bi se nešto izgradilo. Da je neophodno da se ljudi međusobno dogovore, razumeju, jedan drugome veruju i da učestvuju svi u ostvarenju jednog projekta. Svejedno da li je taj projekat mali ili je impozantnih razmera.
A da bi se isto to ljudsko dostignuće uništilo, potrebna je, figurativno govoreći, pa možda i doslovno, jedna kanta benzina i jedna šibica. Dovoljan je jedan ludak, pa da sve ode u prah i pepe. Ono što su hiljade dobrih, pametnih, talentovanih ljudi gradili. Mi koji živimo u Evropi, pa i oni koji žive van Evrope, ponekad to zaborave. Rotary klub, čini mi se, je tu da podsjeti na tu dobru stranu čoveka. I da u dobru, ali ne u onom, kako bih rekao, mističnom, hrišćanskom dobru, nego jednom opipljivom, svakodnevnom, racionalizovanom dobru, ljudi pronađu i smisao i interes. Jer nema čovekovog života bez ostvarenja interesa. Onaj koji misli da to može da izbriše, taj koji pomisli da ljudsku prirodu može da promeni i da od čoveka napravi nešto što on nije, a i uglavnom napravi veći zločin nego što je mogao i da zamisli. Ali oni ljudi koji, razumevajući ljudsku prirodu i njene nesavršenosti i njene slabosti, koji pronalaze načine, skrivene puteve za međusobnu komunikaciju, za činjenje dobra, pa makar to dobro bilo i minimalno, sledeći će da bude veće, dobra koje je opipljivo, koje se vidi i osjeća, to su ljudi koji mogu da kažu da su učinili iskorak. Anglosaksonci bi rekli to make a difference, napraviti razliku. Jer tu, čini mi se, leži suština. I ako sam dobro prepoznao, gledajući sa razdaljine, suštinu i smisao delovanja Rotary kluba uopšte, pa onda i Rotary kluba Beograd, i onog predratnog, i ovog današnjeg, onda tek je velika čast i privilegija biti večeras u društvu ljudi koji jednu tako veliku i neverovatnu ideju nose. Hvala vam lepo. Hvala vam, gospodine Protiću. Želim još jednom da se zahvalim na tome što ste došli, na učestvovanju na ovom sastanku. Cilj svega ovoga je da obeležimo ovih 25 godina, ali da pripremimo klub za narednih 25 godina. Tako da, hvala vam još jednom.